Halo maning kakabsat iti manini Dalia sa kaduan nakapanagpasya dito na dumaduma pagpasyaran dito ay Hong Kong kaya nagiti na dumaduma at Ilocano Sonata Agyaman. Ayat mo ken kasim ubiyag ko anyan anak raksa no tapusong pusuket aging nayan dito'y arpat awan sumambay arigat namnama Mamati ka nga ta ubiyag daytoy biyag ko asiksikan laeng ti salda to'y pusok tinuran oras si katawawagak tasiksika tiliw-liwak bang arto'y puso ken riknak ay ayatet tungpal to'y biyag nguy tirabi ket siyak may sa ladawam o neneng tinak makikita numakatulugak tagtagain pen ka isuday tatpak
pakap ne kamtoy ayat ko kapupudnuan na sinaw ken mapagtalkan. Mamati ka nga ta, o biag daytoy biag ko, asiksika-laeng ti salda to'y pusok, tinuran oras si katawawagak, tasiksika ti liwliwak bang arto'y puso ken riknak ay ayatek tungpal to'y biag nui ti rabi ket siyak may sa ladawam o nereng tinak makikita numakatulogak tagtagaing tengka isuday tat pakap ne kamtoy ayat ko kapupudnuan na sinaw ken mapagtalkan. Nanipod pa'y idi Adong natawang tinag
laeng ti pagduyusan daytoy rikna. Iti tunggal aldaw sikati sapsapulan ko'y mata, wen pudno nga sikalaeng tindak ay ayaten. Wen pudno nga sikalaeng tindak ay ayaten. Malagi kumanlakay, hindi siya damo ang makita. Pereng mo't matam, barukong ko, minat mata. Ing kami kinitayan, isang mo di mailatawan. Nagsaw kaket ko na ay ating nagpintas ka. Saan anak bayan, tinasyar na jay daramwa. Di tanga impod no, miti ayat amarikrik na. Gaputi anus mo, ika nga ron, sinong bata? Napantamit din gimata, chibas nga intanang samwa. Anya naragsak na din na ginunta ti chibas. Nagpulutan ka, nalapagan, aman sana. Ket din maturog ka, pinakman katid na imas, ngemi din makaring ta. Di ka beten makaina. Naglabas ti panawen, tangarod nagkalay sa. Atut kakatuwata, masweting nga kunata. Ngem uray no kasta, natalnat panaken nata. Atiw tapay jidat tuma, nagkalay sa itibongga. Ketitang aron lakay, nagbungan ayat ayata. Dua nga uping ka, mangipategmet kadatang. Ngem no malagip ko, jay damo pa na ginunta. Es lakayan ko nga ulitin, agaramit tapay may sa. Anyan naragsak na ginaginungkat ti chibas. Nagpulutan ka, nalagpas,
Keti din maturog ta pinakakati na imas ngemi din makaring ta di kamet din makainahan Keti din maturog ta pinakakati na imas ngemi din makaring ta di kameten makaina Nupod no metlaeng ngagayat day tanaken yarami tanak man ngarod di balay pagnaydak awan adina awan met salinong na diin ka pangibiswan jay tenga jay karayan Nupod no metlaeng ngagayat day tanaken pakitaan nakman ngarod pagtuyusan day uyrik na awan asir kiray awan net akil kirem sa tantulag kirem intun alas sa intun malem nagragsaken aya idwa ka puso agin na yan ayat aglinlin na ilog kaisod kapapagkan yuyeng mi karayo tati kawan kinapudno nga ayang-ayat ka puso ay asi kapal tabinugang miday anusak nga itagay ut-ut asumamay awanen siling lingay mangitagay anusak ket iturak kastatin kaimpay si kapay tabinugang miday anusak nga itagay ut-ut asumamay awanen tiling lingay mangitagay anusak ket iturak kastatin kaimpay
makatal na. Agtugawag jay tawa, samtam dagan ka. No at na lumabas, salsalot suden ka. Tintayan mo biyag ko, di damit ibaga. Mabalingkan man, akong di man to'y panesko. Amang guyugoy, manggutikot ta ayat mo. Nukas pagarigan, sa lutsuden dagiti ti tao. Agapuken ayat, natay ajak ammo. Mabalingkan man, akong di man to'y panesko. Amang guyugoy, manggutigot ta ayat mo. Nukas pagkarigan, sa lutsuden dagiti tao. Agapuken ayat, natay ajak ammo. Nalasbang abalasan, ayamoong nakasrosas, napagukran. Tingkas nakasman, awan kapadanan. Kinaema, may bagay kenkwana. Ay wenlita, kas kamanlae, dardarer tepe, may saakun, amagaturog, numay pangget, lita, ken ayat. Ay wenlita, kas kamanlae, dardarer depe, may samsun, amagaturog, numay pangget, lita ken ayat. Numay pangget, lita ken ayat. Umaykan abalayan, ipapasta ti agsalan. Danggayan ta, panagsala, dagiti anak ta. Kararagsakan, aldaw anay sangayan.
a puso indan ag maysa. Abalayan, abalayan, di kanto kag maong uman. Mangbagbaga kadagiti anak ta, at paay ngaranyag amasak bayenda. Dagiti anak ta, iso dati namnama, naragsaken na talina, nabungbunga a pamilya. Daytoy abulan, daytoy metla tawen, nagmaseta sa kadagitoy abukbuken. Daytoy abuken, isuti dungdungwek, tinartaripatok, tinartaraken ko, nabayag at tempo. Ibitim mo buk, dagitoy abukbuken, nagsabong nagbunga, pangludat aga diwara. Si Mang Ted kang biyag ko, siyak tay linipat mo, ay pa'y gasat, ay pa'y gasat, nakel tay kinaya. Asmin ka, anak pa'y dumatlas bang, amang murmuray, tuy pusok analda. Ayan mo asa nga, agukrad kamampay, taliw-liwa emman, tuy pusok alalda. Naslag abituen, di ka mangdwa-dwa, di ka garuken, aguliban ka. Tarigagay ko, napudnuken ka, napudnunay, nga awan pirituen na. Denggen anong anyan anagwang taskan, matuyugoy riknak, nuisemot may matanga. Rizat tuok, di pusuket maawan, sikawan sa bali, nga inak pagrayuan. Di mo kunain na tuy, ayat mangikulbo, siksikat pagduyusan day tuy riknak ken puso. Ayat ko alapatek, ag nanayon ingat tanim, sana bareng-bareng natalingin. Numi ayat tay sa pulen, aday dapay lang kanyak anakin. Siyak tay kunang mabingag pa'y laeng sumapol kat sa bali, nga inka ayaten. Nuni ayat tisap sa pule, adayula unay ngemgo tigutek. Tano siyak tay kunam, ay di ka dua-duaen kasiksikan tulay, inak ay ayaten. Amanong tay kayar arika, tas may sa asabong adipay nagukura. Tano puro sem madina pa'y oras, makel tay asagos ket man nasanas. Amuk adi tay kayat arigam, kas may sa asabong aka babangluan. Ingkan puro sen kada ito'y datulak, katay wanag su adi manasanas. Indengam man uimnas, kain ka kadmang rikna, kadagitoy
nga unuy ka agumaw kawawa amwem nga tuy ayat rimusing gapuken ka tasika awan sa bali kinayawaman daytoy rikna apay day talaken agmayeng tas mang dua-dua wenno impagarupon sa arab rabaken ka saan biag ko unasen dayta dua-duam taawanen ti ay ayatek no dilaeng siksika kastoy man gayang ti agaya daytoy alubong anyan adayag di kaunggan anyan aragsa tuok ti biag ket malipat Di putidin siya pinagaya daytoy alubong anyan asanta kasman apag bugar arosas mangtadresa toy kararumang sikaken siya inta aging layat day tatramen ragsak ti bibiyag ti problema inta malipat no sikaken siya ket aging layat naragsak ti biag ken kasasad nakamaten tay panagkakapsat anyan apintas anyan aragsak no sikaken siya ket agayan ayat ayaten dayawen ken ilaga amin akakapsat nga adat ito'y yabiyag ket no kastoy ti intay amin ipamatma liwliwadi agresak ragsak adin kumarsaak ayaten dayawen ken ilaga amin akakapsat nga adat ito'y yabiyag ket no kastoy ti intay amin ipamatmat liwliwadi agresak ragsak adin kumarsaak liwliwadi agresak ragsak ading tumarsak nagsamit ket din aya di mo niyaya agim mamadi santo metla gumbing agsadag kabarukong ngagsasainnet ket saludsuden na biag kusisya kadi kay ayaten no may sanga anda adi kayang kita
makaig na amang paspasungat ken ka napna panamkunana nga agpaspasugno